Bu атайын сертификат şu Күбөлүк Кожошова Айлина Алмазовна Кыргыз Республикасынын 6 миллионунчу жашоочусу деген. Ошону тапшырып коем. 4 бөлмөлүү батир берилет сизге президенттин тапшырмасы менен. Ошону дагы сиз. Понедельник мы премьер-министру закрыли пачку чего-то. Президенттик социалдык коргоо фондунан 1 миллион сомго Айлиндин атына депозит ачылат. 16 жашка толгондо ошо берилет. Анан сиз берген аты президентибиз Алмаз Шаршеновичке абдан жакты. Айлиндин жакшы ат экен деп айтты. Бактылыгыңыздардан Bravo sizge. Kutlu olsun. жаңы конуштарга кут болсун. Kuday verdi. Я очень рада, что вот дочка моя. Пусть растет здоровая и счастливая, не волнуйтесь, все будет хорошо. Hurmatlı Alas, arbaleden kalas, jakşı gündü tengir verdi, jakşılığın gengir verdi, Kudayım bulduk, sizlerden iyinizke, ak çoldoy nevere geldi. Uzun olsun, o ayınlanayım, amin. Amin. Allah'tan tilep jakşılık, Jaratkan Allah Tağladan adam atan o beni jaralgandan bir jakan kala tuğdun koynunda Bugün Kırgızstoy borunda Kuday Tağ'dan kut kılsın 6 milyon bugünkü prezidentimiz halkıma Jakşılık alıp gelseken Alaton elim jalpına Andemese tuğandar kulak salgındoy jalçınga Kadimki kammalastı türüdüm altında eni emes be alardan aşkan doydoymun Alatoda beleste negizlisi tügün göz açıla versin kadimke Süzbağa oturguzup 6 milyonçu naristeni uzatıp koyayla. Gerçeğim olsun layım Holça yapalım baba. Kul kıskan ömürde versin Kudayım Jaratkandan jalpıga Jaşoda jakşılıktı doy surayın Buyursan kuşunday jerdin doy çeginde Halkıma ırdap doy turayın Umayını kolundan uçuğun alıp bul jerde Nariste jaralıp kaldı halkıma Dağı dileymin oşa jakşılık versin jalpıga Falakcan bu yerden yenelerden rahmatı Uşunday kıslı karat